وقتی گوتن پاپ دیلان بیرانین خدا دبیجه کو کال باونوی جباجرو که قرصه بناو قازمان هاتنه بری ست سالان اوا یکا جبومن وک نوچه وک خبرک خوش خویا کر جبو که از جی قازمان جی قرصه تیم بیشتی و خبره و نوچه من لکولینه که به کردی ترکی نویسی بری 10 سالان de medya Kürdi u Türkiye'de veşan bir rasti ez gelek keyif hoş bum min Pap Dilan vek hemşeriye xo hasband vek gündiye ki xo hasband vsa de ber dilemi de şirintir bu dişti ku min xalata dayna Nobel'e bihis de از زیادتر شاوم زیادتر کیفم به نوچه‌وا هات